Dobro, tako, zdaj, to se zdaj vidi. He's basically purely accelerating. He's always on tako da boste lahko vsi videli. What do you think? Postavili se bomo tja dol. Zdaj pa, če boste, potem bomo pa pripravili, da bomo malo posneli za Sandiko, ne? Za vašo to zadevo. Zdaj, jaz bi to po sklopih, potem bi pa oblikovala tako, ne? Kjer boš ti posnel, ne? On snima, jaz prevajam, ja. Aha, se pravi, dobro bi bilo, če bi šel snemat tule sem. You want to film there? A veš, ker vidi to eno in drugo, ne? So you can catch all of this. Tako, danes vam bomo prikazali preoblikovanje železa s pomočjo temperature in orodja na starodavni način. Today we will show you forging of the metal with fire on like old-fashioned way. That's colonial. Okay. That's colonial. Se pravi, že v davnini, ko niso imeli modernih priprav za doseganje visokih temperatur, so se posluževali enostavnih pripomočkov ali strojev, s katerimi so dosegali temperaturo zlahka okrog 1000 stopinj, kar pa je že dovolj za lahko oblikovanje železa v orodje ali za primerno, se pravi, ali strojne dele ali pa za poboljšanje. Okay, so in ancient times they already had ways how to forge steel, even if they didn't have any like fancy tools to get fire burning to 1000 degrees, which is already enough to make Celsius or Fahrenheit? Celsius. To make tools or weapons. Na tem orodju, se pravi, to je ena priprava, s katero kurišče, ampak to ne moramo služiti samo lesa, tudi ne koksa, ker je prekvaliteten in spreminja strukturo kovine. Zato uporabljamo suho destilirani les ali oglje, ki pa je to tukaj, tako. No, to je suho destiliran les, se pravi, v kopah se pridobiva in potem iz tega, se pravi, s tem materialom in s to pripravo dosegamo temperaturo tam nekje 1000 stopinj. Zdaj bomo mi, se pravi, tole najprej pokazali, kako se to najprej kurišče napravi, kako je sestavljeno to kurišče, potem bomo pa pokazali tudi tamle to orodje, s katerim se potem to preoblikuje. Okay, so to get this kind of temperature, we need to use some wood and some charcoal. Otherwise, if we use different stuff, then we can affect the quality of steel. So this is the best way to get that kind of temperature, and he will show us now, and then we will check the tools which he uses to forge steel, and yeah. Ja, zdaj bi pokazal najprej tole kurišče. To kurišče je sestavljeno iz pohala, ki je tu noter, se pravi, to je propeler, kot ga imajo avioni ali karkoli, se pravi, da usmerja zrak tu spodaj v to, da potem piha to ven. In pogledajte, to je pa potem preko razmerja jermenic, premerov jermenic in preko jermena dosegamo velike hitrosti tega vijaka, tako ventilatorja, in potem pač dosegamo pretok zraka v kurišču, ki potem dviguje temperaturo tega oglja. In to, se pravi, to se takole naredi. In če zdaj pogledate tule lahko vsi z roko, poskusite, kako to poskusite, So he explained how this machine works. So we have like a small propeller, that's it, which like blows the air up. And we have like a dynamo device which makes the spinning even faster. So we can get really high temperatures, a lot of air blowing out, like he showed us. Yeah.